I pozdrav smo ljudi, Ensar ovdje, danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition. Igramo na Cookie Build serveru, mini igru Tools Wars. I imamo mini facecam, je. Idemo uzeti tu stvari. Hop. I hop. I počnemo. Inače ljudi, kako ste vi, ja sam dobro, hvala na pitanju. I ako nekad slučajno i moji prsti da smetaju, oprostite, ćemo ovdje dizić napraviti. Jer oprostite što labi, evo, vidite kako labi, ali puni su server, stvarno. I sada ćemo gledati kroz prozoru. Gledaj da se stvari. Ajmo ovog, joj, jao. Jao. Smetam vlastiti prid. Ubio je. Nema vode. Ajmo sada gore popet. Da vidimo. Gledaj. Lijepo dali. Proste ovako. Što ću ovako prošli smijeti? Vidite, ne mogu vam kameru pa mi ružno. Idemo ga pogoditi. Jao. Ja. Samo ovdje skočit i naravno da ja neću uspjet. Jer sam ne čekaj da vidi. Vati kako me vrati. Jao, što sam se sad provukao. Jao, kako ću sad ovog lika pokušat skenut. Idemo polako. Nadam se vidite kako su me lik prepadi. Gle. Idemo ga sad. What? Zašto ga nije pogodilo? Sad će on let meni. Vidite. Pa zar je toliko retardija? To ne možemo li pogoditi. Vidu, ubićemo. Znači, svi na mene idu. Ne mogu nikog da ubijem. Gle. Pristam ja nju. Jao, kako mi ovi prsti smetaju. Ovako niže. Ubio me lik. Ne mogu strelu spalit. U nebesa. Gdje sam me spalio, mogu je dopet. U nebesa. Dobro, sad idemo. Nismo ništa napravili. Idemo ovdje skakat malo. Jao, pogodi me. Pogodi me. Sram ga bilo. Moguće da nisam jednog lika ubio. Nadam se mene niko. Vidite kako me pogodi. Ko me pogodi? Samo bude onaj stiv. Kako? Kad je lik gleda gore. Jao. Pogodi me opet. To znači da ne idemo više na njega, idemo i pobjeći na fly. To moguće da ću ja izgubiti ljudi. Ne smijemo izgubiti. Gađamo lik. Jao.
Proste, ljudi. Ja, sad ćemo lik skinuti. Idemo. Proste što da šuti na trenutak, ali koncentriš. Gleda. Idem gledaj njubine. Pade lik. Pa smijem. Gledaj sad ovog ubagovano. Što neće strela da mi leti? Vidi. Evo, ja ga sad treba moći pomoći. Rađaj ga pomoći. S njima leti, a meni neće leti. Ovo je moje. Pa nekako nikog dobije. Pa vidite, evo. Pa vidi. Ovo je ko neki ne znam. Kako ga ovo nije pogodilo, ljudi? Ovo ja ne mogu nikog pogoditi, jel? Prođe kroz njih strela. Pa ne, pogledajte. Ja ću sad ljudi se popet gore, kod pukla da puca. Pa vidi. Ljudi kako se izvlači. Vidi pa prođe strela kroz njeg, nije fair. Djevoj, ova runda nikada završi. Ima sve 3 runde da odi. Pa vidi, brate, prođe ste. Samo mu ubije lik. Ali kroz me nije vidi. Znači ja ne mogu ljudi ubiti. Ljudi, ja sam kod njih. Kako boguje. Ljudi, možda smo mi zadnji jedni. Kako mi... Ne, stvarno ne vidim više mojih. Što se ovi na mene. Moje se gore ispenjalo izgleda. Jer što mi je dosadilo. Ono što je ubagovalo. Bože. Vidi. Ovo je skidao. Znači, evo, naciljam u njega. Dobro, sad sam to folio. Ja sam... Tu ubio sam neko. Piše you killed Barry's bullets. Vidite.
Pa vidi. Mislio sam haker. O Boga ne koristim ništa. Nikakav cheat. Od ovog baš bossa ubiti. Vidiš, prođe kroz njega strijela. Kako bako, gdje ovaj baš boss? Njega jedino mogu tući. Znači ovdje ga sad vuku. Ne mogu ni oni mene, ni ja njih. Vidi. Sve mogu ni baš boss ubiti. Ja, gledaj. Izaš čovjek. Ja, ljudi, ovo se stvarno previše odlužilo. Jedna karta je 12 minuta i koliko. Ja nisam vidio cijelo vrijeme pokriva facecam. Prozdržite ovako malo, gledajte strijela bukvalno. Ljudi, ja ću ovdje izgledati da vršite plod, pošto ovo baguje. I ljudi, to je bilo to što čovjek, ljudi, ja sam bio car i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.